Ikaze turi imbere mu gihugu cy'u Burundi nk'uko rwose tumaze amasaha menshi dukomeje gukurikirana byinshi, gusa nongeye gukubitwa n'inkuba nshingiye ku makuru mbonye imbere mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi burashaka intambara, Uburundi burashaka intambara rwose ikomeye cyane. Ese wari uzi ko hari ibitero Uburundi bwakoze mu minsi isize ariko ibitero bikanga gusubizwa nk'uburyo bwo kwereka Uburundi ko ari umwana uri kurengera, ariko ko uri gushuka Uburundi ariwe ugomba kubanza guhabwa ibihano mbere? Ndaza kugusobanura iyi article uraza kuyumva neza, ariko kandi nanone reka mbinjize mu cyumba cy'ibanga, icyumba cy'ubutasi bwa gisirikare kiri kubarizwamo abasirikare 9 bakuru commanders boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakinjira mu bugambanyi. Amakuru y'ingenzi avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyaba rwose cyaramaze kwinjirwamo n'icyo ababazaga abasirikare 9 bavuze ko ari impamvu kibemereye ko virusi yinjira imbere mu gisirikare cy'u Burundi. Ni iyihe virusi? Reka nkubwire gato. Kuva mu gitondo rwose ndi gukurikiranira hafi akantu ku kandi kubiri kubera mu ibazwa ry'abasirikare 9 bakuru mu gisirikare cy'u Burundi boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bagatangira imikoranire mishya na AFC M23. Reka nkwinjize mu cyumba cy'ibanga uraza kumva amagambo namenye. Ese wari uzi ko hari abasirikare ba AFC M23 bakorera imbere mu gisirikare cy'u Burundi? Ese wari uzi ko hari abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, hakaba hariho n'abasirikare ba M23 bari imbere mu gihugu cy'u Burundi kandi bakaba bari mu bigo bya gisirikare ndetse no mu myanya ifata ibyemezo? Birasa nkaho rwose ari umukino umaze igihe kinini, ariko inzego z'ubutasi z'u Burundi ngo zavumbuye ibi bintu nyuma y'uko hari ijambo rikunze gukoreshwa n'abasirikare benshi bari kuva imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagiye mu kibari, abari gukorerwaho rotasiyo n'abandi. Hari ijambo ryitwa peace. Iri jambo ryakunze kumvikana mu buryo bw'amayeri abasirikare baganiramo, ariko rikaba ari ijambo rihurijwe hamwe n'abasirikare bamwe na bamwe bafite aho bahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbese bahuye mu mirwano n'inyeshyamba za AFC M23. Hari n'irindi jambo ngo ryari maze iminsi rivugwa ariko riza guhagarara, ahubwo ijambo peace ngo risa nkaho ryongeye gufata indi ntera ikomeye cyane. Iyi jambo Promax niryo ryabanje gukoreshwa ariko bitekerezwa ko uburyo ari rirerire ryaba ryarasimbuwe na peace. Peace ikaba ariyo iri kuvugwa cyane. Iri jambo rikimara kumenyekana, abo mu nzego z'ubutasi z'u Burundi mu bya gisirikare bakomeje kubigenda nonono, aho kugeza ubwo iri jambo riri mu ijambo ryatumye abasirikare 9 bakuru b'u Burundi bakurwa igitaraganya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga ko rwose mu ibazwa ry'aba basirikare bataratangazwa amazina haba harimo uwavuze ati ibyo ndegwa byose nta na kimwe nishizemo, noherejwe nyuma y'abandi mu basirikare bose twazananwe hano. Ninjye wasanze foromire yubatswe mbere nyikurikira uko iri, ntago nzi kubera ko ababitujyanyemo ni inshuti magara nabo muri chef d'etat major. Nta kintu na kimwe nabirenzaho. Uko mufata imyanzuro rwose ikarishe niko nanjye nyubaha. Nari nzi ko ndimo kubahiriza amategeko ya gisirikare, nari nsanze muri misiyo y'akazi nari noherejwemo. Ihangane gato wumve ikintu gikomeye cyane. Amakuru agira ati ubusanzwe rwose nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabivuze, naga abasirikare b'u Burundi n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, FDLR, abacancuro bose bashobora kugabira hamwe igitero cya gisirikare bivanze. Biragoye. Bashobora kuvuga bati habanze gurupe iyi n'iki, iyi irakurikira, iyi irakora iki, iyi irakora iki. Hari abarajya ku musada w'intwaro, hariho abaradivansingana ku butaka muri iki cyerekezo, hari abafata iki cyerekezo, ariko biragoye ko barwanya komandoma ihurijwe hamwe. Ndavuga bari ku ruhande rwa kwanditswe FARDC. Ushingiye ku makuru yavuye muri iri bazwa niko bigenda.
biragoye ko umusirikare w'umurundi yaba ari muri defense imwe na Wazalendo, ahubwo Wazalendo zishobora gufata defense iyi n'iyi, zikaba zifite amabwiriza runaka zigomba kubahiriza. Nimba ari ukwataka bakataka muri iki cyerekezo, bakaba bashobora kuza guhabwa umusada mu gihe byaba bibaye ngombwa, ariko ntabwo igisirikare cy'u Burundi kihuza n'izindi force. Ibi bintu rero mu byatangiye gukorwa cyane kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, nibwo u Burundi bwatangiye kugenda burakora ukwabwo mu rwego rwo kwanga itoroka ry'abasirikare rya hato na hato ryari rimaze igihe riba nyuma y'ifatwa rya Uvira. Byagaragaye ko abasirikare benshi b'u Burundi badizantinze, abandi bakaburirwa irengero mu buryo bwo kwihuza n'umwanzi, abandi bagapfa kubera ko bari kurwana bari kumwe n'abasirikare ba FARDC, Wazalendo, FDLR. Mahiti z'abasirikare b'u Burundi bizigasigara inyuma kubera ko batari kumwe na bagenzi babo. Ngibi byazanye uburyo bwatangaga icyizere mu buryo bw'ubutegetsi bwa Gitega, ndetse na General Prime Niyongabo yabihaye umugisha rwose, avuga ko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo abasirikare badakomeza kugabanyuka, ndetse umusirikare agashobora kuba yagenzura mugenzi we. Ariko uwari wazanye icyo gitekerezo, wihangane rwose wumve, yari afite ngo impamvu ikomeye cyane. Nshingiye ku makuru numvishe mwibazwa, ati ntabwo rwose ibyo bintu ariko biri. Twakomeje gushaka kumenya impamvu y'ijambo peace rikomeje kugenda rivugwa, haba mu buryo bwa telefone zisanzwe, za gurupe za WhatsApp z'abasirikare, imbuga zifite aho ziganirirwa z'abasirikare za Facebook, ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare barakoresha ijambo peace. Mu basirikare 300 hakaba harimo 50 bakunze kuganira ijambo peace rigaruka cyane mu magambo bavugana. Umwe mu babajijwe yagize ati ntabwo ijambo peace ari gitangaza, kubera ko hari imvugo z'abasirikare bagenda bahindurirwa ibyerekezo bigatuma bashobora guhuriza ku kintu kimwe. Nshingiye ku kuba hari umusirikare ushobora kuba yaguye mu mutego, ijambo rya mbere yavuga rigasa nk'ikimenyetso cy'abasirikare bagomba kuzajya bibukiraniraho kuri icyo gitendo cyabaye. Ntabwo ari ijambo ridasanzwe, ariko bivugwa neza ko umwe mu bakora mu butasi bw'u Burundi yaba yabajije umwe muri aba babazwaga ati turabizi neza, turashaka gusobanukirwa, ese hari abarwanyi ba AFC M23 baba barwana ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi mu gihe muri kwakira amabwiriza ava mu buryo bwa kwandisiyo, mukaba rwose mwabikora nabo ku ruhande rwa M23 bari kumwe natwe, abangaba hakaba ari bo kuguma kuri bagenzi babo mu buryo mugiye kugabaho ibitero, mukabona kwitegura ingabo zacu n'abari muri kwandisiyo. Umwe mu bakomeye akaba ukuriye ubutasi mu bazanye bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabyamaganiye kure, ariko bivugwa neza ko uko ibazwa ryakomeje kuba, kuko babazwaga mu byiciro bitandukanye, ndetse hari naho babarijwe muri rusange. Ushinzwe ibikorwa mu gisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ati ntabwo nkeneye ko twicirwa ahangaha, kubera ko n'ubundi virusi yamaze gukwirakwira ahantu hose, na hano imbere mu gihugu cyacu abo bantu ba peace barahari. Na reka mbasobanurire, twakiriye abantu baduhaga amakuru ku ruhande rwa M23, bakomeza kugenda babikora igihe kinini, tugeraho turizerana cyane. Abayobozi bakuru muri AFC M23 nibo bari baraharuye ayo majira yo kugira ngo duhabwe amakuru amwe y'ukuri n'andi apfuye, ariko bagambiriye kutubesha. Ndabivuga uko biri. Mu bihe bitandukanye twakiriye rwose amakuru akanadufasha kugera ku buryo bw'imitego y'ingenzi. Murabizi neza ko hari umugambi twari dufite wo kumenya ububiko bw'intwaro bushyashya kandi zigezweho z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Murabizi ko twaduhurije hamwe umugambi wo gusahura intwaro nk'izo zigezweho, tukagaba ibitero muri defense za FARDC kugira ngo tubaswiragize byitirirwe uwo duhanganye M23 AFC, ariko ari twebwe kugira ngo tubone umunyago.
muzi ibyo twakoze mu mezi menshi asoza umwaka wa 2025. Rero ibyo bintu byarabaye no mu ntangiriro z'uyu mwaka, twakomeje kubikora murabizi rwose, ariko ibyo byose uko twabikoraga nuko twashikiriraga amakuru ava muri M23, niko kuyisanga twamaze kugwa mu mutego ukomeye. Komandoma yacu mu gihe twari muri zoni y'ubugenzuzi bwo kumenya ibyavuye muri teritwari ya Shabunda bigaruka imbere muri teritwari ya Walikale kugira ngo bipakirwe byerekezwe aho ingenzi hagombaga guhagurukira kajugujugu y'abasirikare bacu ngo berekeze Bunia, bava Bunia berekeza Kindu, bava Kindu berekeza Wenga, bava Wenga berekeza Baraka, bazanya na ibyari byapakiwe bivanwa Baraka byerekezwa hano ku butaka bw'igihugu cyacu mu bihe bitandukanye. Muzi uburyo byakozwe. Ibi bintu byakomeje gukorwa, ariko b'abantu bafite aho baduhera amakuru ava muri M23 baduhaye amakuru akomeye cyane k'abasirikare bacu bakoze umutego w'ingenzi w'ibya M23, batubwira ko bafashe amabuye y'agaciro akomeye cyane kandi ahambaye. Batubwiraga ko bishoboka kuba ari nk'ibiro bigera muri 6 bya diyama. Murabizi neza ibyabereye muri Nzibira mu bihe bitandukanye ku basirikare bashakaga kwinjira na AFC M23 muri teritwari ya Shabunda. Muzi byabaye, hari inganda z'Abashinwa zagiye zigabwamo ibitero bikomeye cyane. Ibitero byacu bikagera ku kintu cy'ingenzi cyo kwambura inganda amwe mu mabuye y'agaciro yabaga bitswe, ariko hari operasiyo zagiye zikorwa mu ngo z'abantu babanaga n'amabuye y'agaciro zigakorwa n'inyeshamba za AFC M23. Twari twamaze kumenya ko ibyo biro 8 bya diyama byakuwe n'abarwanyi ba M23 mu bantu bari muri yo santire y'abantu babana n'amabuye y'agaciro. Abasirikare bacu bakora umutego bafata abo bantu. Ayo makuru turayamenyeshwa twese uko twahamagajwe. Iby'uwo mugambi turabizi. Icyo gihe twakurikiranye iyo mari twese kugira ngo hatabaho ukuba haba abarya abandi, kugira ngo tuzagabane n'uburyo bwo kwemeranya uburyo bwose nibura n'abasirikare bari muri operasiyo bose ku buryo byabagirira umumaro. Ayo makuru turi kugenderaho yari amakuru yatanzwe na channel yari isanzwe iduha amakuru yizewe ava ku ruhande rwa M23, ariko tutababeshye kwari kurimbuka kwacu kwari kwamaze kugera. Wari umutego w'inyeshamba za AFC M23 kwa twamaze kugwaho, kuko twese twarahamagajwe yewe n'abandi. Twageraga ku bantu 30 bari bakoze operasiyo n'abayobozi bakuru. Icyo twatugambiriye ikintu gikomeye cyane. Twavuze ko hari icyerekezo tugiye gutekererezaho mu gutangiza urugamba. Abo mu nzego z'iperereza ryacu turi kumwe nta rwikekwe rwari ruhari. Abacunga umutekano bari basigaye mu cyerekezo cy'ingenzi, kubera ko twari muri zone tuvuga ko tugenzura ibice tutagenzura bikaba birimo FRDC, ku buryo nta mpamvu z'umutekano wari uhari wo kubungabungwa, kandi abo mu nzego z'iperereza baharuye amayira rwose. Twaragiye twisanga turi mu mutego. Hari abasirikare ba FRDC tuzi neza ko ari aba FRDC ariko bakorera AFC M23. Ibice bimwe na bimwe twibwiraga ko bigenzurwa na FRDC ntago ariko biri. Ni abantu dufatikanya intambara, duhuje communication, duhuje byinshi, ariko bo bakaba barwanira AFC M23. Icyo gihe rero icyabaye cyagitunguranye cyane, twaguye ku mutego. Tubatubwira ko ikiguzi cya nyuma cy'umwanzi ari ukwicwa, ariko ko ikimenyetso cy'ingenzi gihari nka M23 badashaka kutwica, ahubwo twabafasha kugira ngo nibura tujye dusunika ingabo za Kongo inyuma nabo wa Zarendo, tubatererane mu bihe bitandukanye kugira ngo barusheho kwigira imbere nk'amayeri ya gisirikare. Twasinyanye amasezerano hagati yacu, twemeranya ibikorwa bimwe na bimwe. Icyo gihe nicyo gihe cyatangije ibi byose. Mukeka ko twagiye twohereza abasirikare batandukanye batarenze umubare w'abasirikare 50 kugira ngo bajye gutozwa mu bihe bitandukanye no ku ruhande rwa AFC M23. Mbese akaba ari umusirikare twizeye ushobora kuba muri twebwe,
akajya gutorezwa muri AFC M23. Abo basirikare twohereje abasirikare inshuro eshatu, ni abasirikare 150 bagiye bagaruka bakoherezwa mu mirimo itandukanye. Twari mu buryo bwo gufasha ubutasi AFC M23, ariko kubera ko bari bamaze kudushira muri zone itwereka ko turi abasirikare, bashizeho imishahara ikomeye cyane no kuri abo basirikare bose barahembwa kugeza na n'ubu. Harimo abari imbere hano imbere mu gihugu, hari n'abasigaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu bihe bitandukanye bagiye bahindura ibyerekezo bashingiye ku busabe bwabaga bwatanzwe. Mu bihe bitandukanye twasubijwe inyuma n'igisirikare cya leta kubera ko cyasaga nk'aho gishaka kurwana mu cyerekezo turimo batekereza ko gusubizwa inyuma kwabo twe ntidusubizwe inyuma, yaba ari uko turi muri zone yoroshye cyane. Ariko kandi mwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tujye tubona 5 kuri 5 nkubwira ati asante sana.